Ngumzomba usolakala ukuthi untshontshe ifoni kodwa akahambi yedwa kwamanje sisaya kubangani bakhe njalo sisaya egroundini la yantshontshelwa khona le foni lana ngilalahleke khona le foni la kanjena ke la Mina ngiyafika ngimala. Ngicela ithona negame kahle la ngiyayicutha. Phela zuhle la, uyangibuka, ngikuchaje lapha. Iyakhala ifoni yethu. Yabana ifoni la, uyangibuka. wangayithathi ngani phela ukuthi uthi nayi ifoni ngabe ukuthi uyathatha udawusalo bese yibuka wena Athi basahamba basafika lapha ngathi masukuma mina athi ngibone phone kahle. Sengathi ngiyangijeza manje. Sengihambile lapha. Agijima ngathatha ibhiyo la. awusayitholi ifoni la Angisayitholi. kodwa uyifikhala lawe Mase ngiyahamba mina. Ngifike ngiyeka uthi kuliye. Angisho ukuthi thatha imali yakho. Ngiyahamba ngifike ngingena tekete leli indawo. Lapha ngifike ngingale. Uthi lakhe ayifona ngithola lapho ngizobheleza. Uthi Andisa xa ngishayisa. Uyangishayisa Andisa. Baphuma lapha bathi baphuma ngegate. Thina ngini ngifiyana ngiphiwa. Siyaphuma sihamba sekhaya. Bafike bashayela le siyabuya mina. Ngifike ngiyema lapha. Ngifike ngiyajika ngibuyela le ngikathi bona lapha ekhaya. Ngabuya la groundini. Wathi ngilakhe ifoni ngishayela bathi seyivaliwe. Awusiyangibheza deleza zakhuluma lapha. benibangaki nini mandla ma ukhala le foni Ezingu 3. beni 3 nguwe Lapheleza nalwandle. oh lalabanye bebayintani bo bebako Lwela kathandi. bewala kwamanje sisaya kubangani bakhe Zama labafike bathatha ifoni. Thina bese sengaphumi lapho maphuma kokuqala. Kusho ba, ngoba ngikhadini ngikhanda. Mina ngiphumile ngafika ngalala emenini ngalala isikhathi leside lapha. Wala njani solele manje solele njani manje. Awusakuthuthuza wena. Awusakuthuthuza wena. Let's uthi ngamaqhinga ephiwa xafisana umzoba umjikela lapha kulobo kuthuthuza. Wow. Ngale ngizokutshela ngabe ngizombe lelo flakshayo. Akakhali ufika. Nakhaya wena. Mina ngishayela ngoba ngiduthu. lola lemenini Lola menini wena. Uthi betidani lola menini. okay manini wena bose groundini boyo gym uphindze walala futhi groundini Kusho lemakeo ngase kanjena lapha emenini. Akhumbula futhi agcina egcina ngewe mentalo mzomba. Uyaqhubeka ukudlala mfana waphinda wasukuma emenini. Wadlala. Ngaphuma ngihamba ngothatha idizi lami ngazipho ngathatha idizi lami ngangena egroundini. wabekule nje zoyilana Belapha evakele ipali lincane lapha kuleli tshele lapha. Idizi lami bengigoqe kahle ngifake imali yami. bonemali ngalelo langa Benginga-10 rand. Ngafika ngabatshengisa egroundini ngathi benginayo imali nayo ebusuku. Lelwahle. ukhombisa abanye Labo phela nabo laba ngingathele mina. bona labo wakhombisa nini ubheza wakhombisa wena ngasikhathi ngimbuta sayedwa ngathi ngibona ngimbuta ekhathi sisongithunga ibhesi eceleni. Wathi ngena kangikhipha ifoni ngathi angiyaphi. Usela mpalawana ngingathi mina ngizemakhaya kanya ukhulumisa Ngathi nginayo imali yami nayo iphela. manje Libhuluko lami belide manje. sitawuthina namzomba mase sigcina kutholakala ukuthi ufuna yikho kithi ngoba thina inyalo sive emakhaya yabona ukuthi njani mina benkilele tawuthina wena mase sitholakala ukuthi ufuna yikho kithi tawudila njani mina manje ngibona Nami ifoni ayikho kimi kubani. Ngoba nini ngishola mina ukuthi ngithatha ifoni. wena phindisela thatha mali phela ngifuna kithi Nini ngisukela mina ngithi mina ngithatha ifoni. okay wena mocabanga ifoni nabo bani Ngoba ngikhande nabe ematsheni.
Okay, mfano. Mina angiva lokuthi wena Uyafika mzabane lapha kade. Uyafika mzabane kade khala khona ifoni ufike uthatha ngathi awumani plastic. Afika uphuma egrandini afika uthatha indlela Njebele waphumana laphi la mzabane afika ungena lapha emenene kade ngiva khona ifoni ekhaya. Ndebe waphuma nalo. Nangithi mina landela Ndebe ifoni yamayiko shothana yabobhekeni. Azange sifuni. Waphuma nalo ndebe. Ahamba wangabuthi futhi. Uthatha khona. Awukele kumele ngibuka waya mina etsheni ngafike ngathambisa lapha esimefoni ngathi ayikho sahamba namdebeni. Afika mzabane ungena lapha phakathi endini afika uthatha lelaza lapha. Ngemanga. Athi wena mina bengivukani mawukathi wena uthatha Ngoba izifoni Okay, wena ufike walala. Waphinda. Angalala mina. Ufika ngalala lapha kade ukusho khona amapheo lapha kulina kade mina ndo ya. Afika ukusho khona lapha Uphinde futhi wadlala ngalokukhuza futhi. ngakhulula ngafika uthatha izinto lami kade lino lokudlula ngaphakathi. Ngani khoma ngene ground. Ngabona laba ngephandle ngathi asekhona. Thina sinazindlama. All right. cabanga kwakho. Ngithi ucabangani? Ngicabanga khona ukuthi ngifuna. Ngisho manje. Okay, wena uthe wena mawukhanza ukuthi ifoni yaka ayikho. Kube nguwe ogcina uphuma egroundini. Ngathi bangiphuma ngakhanda ingekho sebahamba lapho. Ngigijima ngabo ngacansela imoto ngabafuthi yami. Ngakhanda ingekho kimi. Ngajika ngabuyela egroundini. Lo beka ku. Ngiyabele ngathi uyamkhanda. Ngingabasuka. Ngakhala sekudeni. Bengamasuku ke mina wafika Wamshiye groundini. Mangihamba wajika. Uthi lo wazala Wena bewusele wedwa ukugcineni egroundini. Boyindani wena ngoba phela bengifuna le phone kade ikhala lapha ngibathe bathi ngiphuza plastic Zofuna ifoni. phela bengifuna ngifike phone kade ikhala yabani phela Akafana nozende popo pai bakho. ukuyenza ko Okay, wena usale egroundini wafuna le phone wena. ngathi yabani le phone kade ikhala ngathi athi ngibuka ngoba lakhe usukela phathi ifoni yakhe seyilahlekile uyokhutha ngobheleza ngathi nami asengifunela ngathi mina sengifunela ngangayitholi le phone ngathatha ijuzi lami ngaphithi ngala ngeva khona athi andiza kuthatha imali yakhe ngahamba mina ngafika ngemapha ngamasuku afika mangasuku wangangaka andisabekana ama-minutes ngathi chomfonisa bafona bale ngasegrandini sabuya thina bathi-ke ngishayelile ifoni bathi seyivaliwe bafika ke nabo basola mina bathi ngimle ngithatha ifoni Wena mawucabanga ngubani othathe ifoni? Awadi uthi ngubani othathe ifoni? Uhambe nabani uma usuka egroundini wena? Masake ekhaya wena uhambe nabani? ngihamba nangangile nepiya ngihamba nangipiya lokungikiwa ngihambe ejazi lami la bangibuja bathi ngangiphelele igama ngikhuleke kuphelele igama Namanje into loyishoko la emaphoyiseni ndofu usho kanjani? Uyakhuluma kanjani? Usho? ngafika ngamela wandilele mina ngisayibhoda athi angeke mina ngafike ngema lapha ngahamba nibedina ngabona lesito yakhe ivaliwe emzoba kuthi sifuna liphasela la ngithatha u-10 rand ngahamba ngabuyela emuva ngawungakade banibedina ngahlangabezela phakathi nanazima kodwa ngubani phakathi namancoba nasisekeli bathi ngasegrandini sabona ntshoshe egrandini bafike nababheleza bafike basola mina bathi ngimle ngithatha ifoni ifoni mina ngiyayicela kusiza ukuthi sizangifungule ifoni ifoni yakho phela mina ngifuna ifoni phela lelehlekile phela ngifuna le foni ngiyonika umuntu ifoni
ngoba ngififoni ikhali kwabo ngayithatha njalo ifoni yomuntu phakathi kwamuntu wena uzorealize njani ukuthi ifoni lahlekile angathi phela mina ngoba ngithi le ifoni yakhala nina wangibuka bheleza uzorealize njani ukuthi wena ifoni lahlekile Ngoba nathi sifonela ushike naye ngathi ke lahleka ifoni yamathini yokukhutha kolwandle nabheleza le wagijima na wawukhuthani ngahamba mina ngala bakaMasuku ngafika ngemagoli afika navana wathi andisa kongishayile bashaya bayegrawundi wathi sabuya thina bathi ifoni uthi nawe ilahlekile ifoni yakho seyivaliwe angiyathi nanazana sebasola mina bathi ngimnene ifoni Athi umuntu ekalwani kwa yasishona angiyathi Yasishona. ngakusa ifoni negiyami wayifaka emeneni ungeba bese tu ifika njani tu kwakho angiyimba ukufika njani bona bani wena mawiva ikhali no bheleza nalwandle beladambi kwami ifoni isekheni kwakho bempisani kopi zefoni ngiyephi ifoni yami ibhizi ngefoni yami nangibona ngathi ubhale masisi ngiyimphela leniphume ecala egrawundini ngihamba ngakhumula ngafika ngathatha ijazi lami lebhulu ngalizika ngangena egrawundini ngafika ngathatha ngifana negiyami ngayibeka lapha ngathatha imali yami ngayifaka lapha waphuma wena phinde wabuyele ufuna ubele ngibili yebo ngabeka lapha emva kwepali wasesoya la ikhona khona wena le foni la yakhala khona ekheni kwakho yakho phela mina bengicathi ifona yalahleni phela mina ngihamba ngatela ngafika ngatela emva kwenu bebe ifoni ikhala ngathi yabona le foni le wangibuka bhelezi ngiyangimba ukuthi ifika njani angiyimba ifika njani ekheni kwakho bobani labacele ngubani abaphume kucala egroundini uthini uzombela kedathini uzoba inyanga angizange ngakuwela uzophuma wabuyela ngubani abaphume kucala bobani abaphume kucala egroundini boyi-2 akhume thizo bengoma groundini mina ngihamba kalokhantsini la ngabona nguwe mina ngaqhamuka ngizange ngajima le wena usangena aqhamukela ngala sitolo mina ngafike ngemakepaleni ngala ngakhuluma nanangilapho sacoca sinengala waphuma ngase ngihamba ngakadisa yaphuma mina ngafika ngokuthi akufuna emhlabathini khani ngifike ngomhlabathi yafika ngibani wami ngosegroundini ungakhande ngibona yami ngomhlabathi ngayithi ngihlala phakathi ifike ngibani angazi bene ngosegroundini ifike ngibani ngoba mina ngosegroundini ngibonile la ngifike ecala egroundini lokwendawo yokubona ukuvela wathi naye polisi ngagcina siyifuna ngendlela nesithole ukulukile khona ngibani nathi mina ngishwela mina ngithi ngaba basisambanga ukuthi nasophendulana ngithi ngidweni yebo phela umuntu kade ngitshele manje wabona nekwazi ngathatha ifoni negame ngayifasana ngathatha imali yami ngayifaka lapha ngahamba ngokuwa mina khona nguswelela khaya ngazi ngicabanga ukuthi mina ngifune umuntu naye ifoni yami ngizothathela phezulu ngoba ngizobe bese ngizothatha naye ifoni naye phezulu bese yabuya ukuthi mina ngaze ngifune umuntu angijwayele kabi ngathi nami ngiyangithola ifoni yami ikelo bangishayela laba ukuthi mina ngithini ngithi mina ke ifoni ityolo uyathula wena ngicathi mina utaqhubeka ukhulume ufike usonazana soyakhathi mina ngikathi ukuthi solo ukukhuluma angazi utela ngoba uthanda bothula wathi ngizobe la yento amaphoyisa wasesona sokhathi ifoni kahlale nini benibangaki nje nini makulahleka le foni kahlale benibangaki wena mawuva le foni ikhala benibangaki lapho bekungini noyi-3 afethe ngubani bayatiki nje foni kini noyi-3 ngabasola mina nangibhereza usola mina ukuthi ngifoni ifoni mina usizwa mina ngicela kusizwa ukuthi usizwa ngicela kusende umliki lapha kuba ngicela ifoni ngoba kafuna ifoni yakhe ngivele ngihambe mina ngiyethi ibukele lepitloni wena uphume labo kucala egroundini bahambe
bese kwalandela wena uphinde wabuyela futhi egroundini. Okay, mawahamba egroundini wena kuqala bewuya. Mm.